Buntu, ayikho nje into ezophinde ndithethe nawe. Angisafuni uphinde ndikubone like ndiyakonyanya Buntu, ndiyakonyanya. Unenza igeze phama ngihlanya elibona izinto zayo zodwa. Yazi ndenze mistake ngokuthanda wena ukuchuza wena. Nona nasikabula so. Awustupid, Buntu ke nale stupid. Fotlo la msado otswana lwena. Ke sure even mina kana hipho nalo mutho otswana lwena. Oh. Yes. Yeah, I mean, look at you. Mamezana. Yazi, asange ngilalo obusuku izolo lesikhathi ongidosa ngomtato uthi ufuna ukumbona man. Mamezana. Ilabo Mbali nengane yami ba-right. Umamela into engibizelayo. Mbali andimazi ba u-right na umntana bakhona. Ungqondo lapho. Mbali akasalala endlini. Mamezana usukuthina uthawaza. Ulala kuphi Mbali? Andimazi Mbali ulala ever since that day. Zange aphinda abuye. Into enenzela iqhala uhlala kwenye umfana. Yeah? Mamezana ngitshela ukuthi uMbali sisakangitholela manje. Hayi man. Into yanini lokho neyenzeke kanjani le? Yazi Mamezana, yabona yonke lento enibone ngomshado wami kuleya video ngikini umshana wami akuyona into engicabanga ukuthi yini. Kodwa uMbali akangitholela kanjani? Ngicela umekhosi umoya wathi ngicela bizela ngiqala kuyajula uMbali apha. Into endibizela basenze something ngalento. Ndiqinisekile nawe uyithanda ba uMbalanga ohlala nomfana epregnant mntanami. Vele Mamezana ngingivuma inkosikazi yami ithohlala nenye indoda. Ngoba ngiyazi thina amadoda senjani. Lo nisa lo uzothatha iadvantage. Hayi Buntu. Ikhona into emele siyenze Mamezana. Ikhona into emele siyenze kodwa ngifana nokuthemba. Sozenze into nomngane wami qha ndikhathazekile nje uMbali asahlala icala kwami ngenxa yesimo kuso. So Buntu, ngithena ngathi I understand lo lethele. Bengicimba nje into oyifunayo le. Yebo Mamezala into engifuna kodwa yabona uMbali Mamezala ne akafuna ukungilalela futhi ngalela la ubeke wayicaciselela ukuthi akasafuni lutho elizomhlanganisa naye. Into nzethini mina le Buntu, andithi ichance yakho le ba uziprove kuMbali. Uyahamba nami okanye sheke? Mnumzana, ndikwenzele isidudu esimuncu kwaye simnandi, ndiyathemba uzosithanda. Imthatha mnumzana. Please kuphela to say three mo pela sifatlo saka. Angeke porridge. Porridge o lebeletse tlo nthusa kae? Sorry sister. Next time msitho ulalo na so. The problem agarato jende money. Maybe later. It's okay Bhuti. Kodwa ke asemnandanga isidudu xa sesibanda. Bhuti, you seem disturbed. Ingabe yonke into right? Ungathetha nawe. Sister. O help agam. Like I can understand dor basadi wa byang. Like kamrata. Yes, abanye abafazi abayazi nabayifunayo. Kodwa not sonke. Ewa, Mbali na. Mbali. Wena mzali wala uyilurtim. Nami ngicela fanele ba angisazophila ngibuye but yabona la iyandina. If ayingomama, like boyfriend yakhe like uyazitshela too much and lento ngathi umama uyayazi ba uyamthanda and umama ngenza nantoni for yena. I'm sorry Bukang but iyangidonyanyisa nje le yanto yokuba mama noBukang. I mean, ngiyakala.
No, it's okay, Mbali. It's not like un person touring so it's okay. And please, kupelo tlo bitsa bote boga. Like ake motho moholo fitla nkone. Oh, okay. Go tsela wena nyaka wena. It's another one. This is about right. No, relax, I'm fine. I told you to calm down, but relax, I'm happy. Come on, Feel free. Okay. As last night was No, nearly mistake, and that's really hard. oh yeah. Okay. So, Mbali, when you put your sarata buntu. And just some fun pinagubuntu na minyanya sa fun pinagubuntu. Indlela ngenza ngayo I never. Just like that, you want to learn some marathons. Yazi ukang ubuntu ngimthandile ngenhliziyo yami yonke. Yazi xa ngaba umuntu eqhubeke lokho evisa ubuhlungu inhliziyo iyakhathala yonele. Unyekela. Yani, we should learn now something so. So when mama tendai. Mbali, was a need. Namahoga maraka, and let's really change it into. Get surely and Anna wins your run to right. Now, not to wash. Oh, so maybe Bumba Ange Sugar Nyagala. I don't care one another day. So, wena mamezana ngigelo lento bongibizela yona le ukuthi ngifikela ngizobona ukuthi umntana wakho sekaqhubekile lempilo nale ndoda le yazi ngazi ukuthi uyangizona ukhohlakela wena mfazi wena wena yazi yonke lanto okay wena buka ngibencima ndiyakwazi and wena Mbali you are worse unyasi bakuthi umuntu ungabunithemba Let him friend you. Wena Mbali, ungayenza kanjani into efana nale kimi? Ungayenza kanjani? Kona ke ngokugqibela ukuthetha leyo. After yonke le mphenza yona. After yonke. Yona. Unganala kanjani umfazi wami pregnant wena? Buntu. Awungilisa wena. Uyangazi ukuthi ngimali mina. Ngikhuluma nawe wena. Saliphume Buntu. Anjani njengoba ngopho ubuntu lubulebe ezolwisana nawe Mbali kenye plano like agenda ukenye agenda uthina lena Mbali please can you rest stupid ikrar kenye agenda ho robala le nna no imperi wo pregnant oh ben sathi ngizakuxelela wayitsike kupelo ntswete le man Mbali kupelo tsamaya man akusanya go bona ka
ka Aowa ngwanaka wa bona gore o ka le wena ke mathata ona bele gore nna ke a roba ebile nna re ke tsamaya go thapa my papa I'm actually worried about sister Namtla. I mean, like, I need more Katulani and Papa, please, I cannot let you listen. Or maybe come fetch her to go up in the high. ngwanaka a ke nyako re tsena ja batho o ma o disitse ngwane o ndelo re anya go tseba rena ke tsetwa bjang ene ndelo re apeleng so ke yena motho a tsanya a je tšhelete a romele ngwane wa boele morago e se wonna Mara, Papa. le thabo a se selo wando a ke na traba le na motlhaena a ke nyako ta selo ka ena wando a kere ke Papa, you are so cry. le thabo re ka mara ditšhila je ka lebaka la ona se nko se ka apa maka ka mosadi wa ka re simo re bona o nga dinga to uma na mbulabula na wena wanta nga dinga to uma nyanga na wena Maka ke makaini bonolo ke re blake ya ka o ile service ne a o kenya go tsamaya wa tsamaya a o kenya ka o boya wa boya ndelo re wapeleng mara papa ke go rometse message ka phone ya gago ka go botsa gore ke sa ile o fodisha hlogo ka ne fisha ne ke hlakahlakane ngwana ka mwaja ka dinga go rudi ka mkhwana nya go dia ona man o msadi wa ka man ke eng papa ke buile ka phosho ke dirile phosho go bua ga ba thabela re ke buile ke eng ke tsona di phone call tsela di lalang ke go founela mashego ka 12 re robetse dikolo hey ska actor jwale ka donkopo mo mosadi o tlwa phone ya boshego mo re robetse mo sa arabe phone jantse o thoba phone uri ya silent o tlo itira setlatla mo bonolo ka tšhentšha bolelo ene o re phone di alla a nya go ena yo Tiffy? Oh, Julian. Auntie! hi baby Oh, Lina, this is yours. Oh, thank you. mali tsa go pela go pela ska tsamaya o ska tsamaya wa bona rudile so ka ta fikena ke ena lebaka le ke lona lebaka la di phone call tsa mashego tse ebile ke lona lebaka le o nna ga no gore mosadi o tlo go belegela bana ka gore nna ke kgone belega bana bonolo go pela re o nane pele before ke apa go pela o nane before ke apa bonolo o ska no apa fela ene o tele tamo ne o nana re nna ke tsetwa bana o dula mosadi wa lumba o se bebe monna wa ka wa 6 years ka mka ga yona ka ta mpotsa re ya wa tsa chomi ba re shaba re motho ska tsugulo mo tshepa ba bolela nnete wa tsa ka ta mpoditsa re a re nna ke mosadi wa go sebelege nna chomi mosadi ya gagwe chomi nkushitse bohloko ka bolela jang selo se so wa tseba ka how Chomi, are you even listening? My friend. Okay, Chomi, ke a o bora. It's just that Nana was a clear situation for me. Yes, umuntu ngiyangawamthemba. Not even umntana wakho. How? Mhlawumbe ungcono wena ungenamntana. Chomi, o bolela jang? O ra gore is everything okay? How are you, my child? Ke kwele mama ga go mpoditse. Oh, mama kale. Ke kwele ngwanaka o mpoditse dilo ka moka. Ngicela uvumele nje na.
andikwazi ukuhlala nomfazi omdala ongazanga andithi ngumfazi sokwazi uthetha isigqibo ndicela undiphumelele endlini apha xana namhlanje ke Mbali ibheka phambili uyazi uba awunayo umama kwaye ndiqalisa usuku endakufumana ngayo ndiqalisa nendoda eyandinika umntana useless ofana nawe ndicela undiphumelele endlini apha hawu watsho ukwasibulele katsele mama kanminda please Chomino sa tuchi ngwana o mme fase o bolele unomntwana bona unomntwana na songicela ungene o bolela le nna Mosadi o ke moloi o mmele ge jwang ngwana a tlo dira gana ka mokgwa mosadi o ke